Dak ba paidien sika menor bat kentok bagi klia nong sencar hak itu gipor kila snok bat kari India nemar ka jingsha pan up daki ketang suloi u President ka Khasi Students Union usamla Lambok Starwell marngar ulaong mentapat la penbor biang daki an khla kini gi kentien kidai gi bau nong yalam ka union ulakran hak khat artari ul ber arja arpusau hadien ka jingalang thang ya ki kot kendon ka Citizenship Amendment Act CAA arjar khat khandai hak jingas nok ti lang wat ka North East Students Organisation niso hapersha ka office embos Shillong kani ke jing thang ye kita ki kot kendon bala menjor da katanat kampo yeng hak khat wei trik leber arja arpusau kalong ben pen pau ke jing persha ya ka sarkar BJP ya ke jing penlong an ya ka CAB arjar khat khandai ka bathmu plilat ya ki red pat na ki jat nyam baper na ki wei pat kiri ban yo long nong song snong kari India ulaong baka KSU kamlong persya ya kari India hendrei kejat benriu nyau trap kaya sno bat kari India ling baki ketang suloi ki bala pen up bat pen kebom jubor kat ba menta ka kentipan ka thombor sadaki an khla ki bala long persya ya ka jingsong sngan kejat benriu hak menor ngala abanong gimdai magilong anti Indian lagi ham kadan jingsha ya history ba kejat benriu nyau trap kaya sno bat kari India lang baki ketang suloi ba pen up ka kebom jubor bat kani sisin pa menta kampan apsu di ketang suloi hindai ka thombor pat ian buat kala di bolong persa apat jaga jing songsengan jungi kum gajat benre tenalor kita gi babarung bian ko jela lalu galong hang ni jela jungi na asam ini pat jela thal tidak mungi kum galong gene a galong ba di barung haswa jong galai putrik lepoi trek jokna no pura arjar kasau kemudian kami pan kot pan selah kemudian kami bersya ke iki hindai aspi yang iki kumnok suksenong mapura jongka dari India bro di hot ka sarkar dia ko ong ba ka jalame kriya kita kisik sediu ni ki bahap kret ka bahan riu kum samlakan thop ne kita kan pelat no iki ka ai kita kinon sediu kambut kan thop takalong sumnuru bumulong pe nakapor sport kaseng bang iyo ban kem ni kibri wan khapkot khamsla sport ka jala jungi PE isyam ban ki wan thik po asam iyo ki kot ayur neng the de ko kolong tai lada hawatang ka NRC des ba kasukar asam tu por ja bomdon hakales kidon hadujan atulak tam do tam lene duna dekani ka pau sai ba asam ke jelai ba kita illegal migrants dekani ka ka threat om tang ya ka isu ang ya ka jala jungi ne ka asam mari de ka threat ka no isu ko dan nagli ang ni jom kaseng thang tak ski gini kendon ki gur chung si pan ni pan pau pan ya pan kamau so kan dia ba dalai ni priang ni ka an cekor pasal dia ba bene ka put ayure ba sarkar BJP ka thmu sarandak ba ka kran ta ka ritingan ta ka satri ba ong ba kahap ban priang ni taki baldan kita ki wei pat badan sport Bangladesh Afghanistan bagi wei de kiri kembala kedau tu ka an hanrei bagi kenok di ong bagi sak thombor ta hanrei ngak wa ban ten de pasai kalong ba kadang jur bajing thombor jong kita ki hepat poritor yangi kita rai tuluk ban sak thombor kita bat gini ki dau ki ba ai keserkan dia ngasngo ba dau bom chong nia bom chong nongrem hanrei gene ke jing tmu keserkan dia ngak komba pau kalong ba wa permadan ini ki wa pun isu dikatakan nongrem meneliang ke isu bukan isu kali kita kontak sipa ko badak kisi barwan sa song perkat ki pat lat senjam ba kum kaseng barakat song sa sip ringi supon kamau ba kalian beneso bat gui pat pihon po string su ya kani ke si elu dan ka kap bagi let ban ujor spo kajing besar juga perempuan bakatakan ang sakot ta kajing besar bat dilat nanti bangi sedang perkat song perkat string su kuno senjam mi habat sim ya kini cepelong an khamtam kajing long persya jom sekarang dia jaga hok jungi kum trai tremulu kum kaseng in yang baik kita kejun orang mengen persya hok isu tu kalau ada dupakaan kalau penlong an jubor sekarang dia kam sengap wajib persengau jungi kum trai tremulu kono isu berkoi genyai peteng berkata bat khamtam ngaspa pendong hajala jungi sesong seperkat bat persengau sekajala ya ke gilat genti bang hapen perkeng bat hapat te lakam yok lese idon tak power iba kajala yu lese ki let ban buat ya tak satri yaki bakal kikwa belong kumnong suksenong pura cokeri dia pas ni jala jung kita kada tang kumnu ban penthame ban jalam bakla hanrai kumu ong ba kanon ke cingta lada ka kita ya asam
automatically kan kata kecelakaan jom. Hanglu ong bakam dan cekta. Kumanga keren tu ne kot gitu gibre wan rum bian po. Kajala jom keren kot selama biang bersihin ki ong gede na po asa. Baik kini kinyong terai per wan baterai po jala kempot kan sla. Ibu dia ben asap. Teng gini ki khabang des ki rung sa asam taman yo kot ni kum tai di persang ban buah sunang po jala jom. Kata kadi ki dak sa ba ap kajala jom. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।